على سيدنا محمد وتنفرج به الكرماء وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستطى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما. Siapa yang gak kenal sama FBR? Lihat tongkrongannya aja udah geder. Kalau musuh emang pantang dia cari, ada yang jual terpaksa dia beli. Ondel-ondel yang jadi lambangnya, kudu kita jaga kelestariannya. Jangan sampai kita punya budaya terus hilang kagak tahu juntungannya.